Mu mateka y'ibihugu byinshi rero gukuraho umutegetsi w'igitugu cyangwa se ukoresha imbaraga ku gahato ntibihita bisobanura neza ko igihugu kibonye amahoro arambye. Rimwe na rimwe rero nibwo urugendo ruba rugoye kandi ruba rutangiye, igihugu kiba kigiye kwinjira mu bihe bidasanzwe. Mu ntangiriro za 2026 muri Mutarama, isi yose yatunguwe cyane n'inkuru ivuga yuko Nicolas Maduro, perezida wa Venezuela wari umaze imyaka irenga 10 ayoboye kino gihugu, atakiri ku butegetsi. Venezuela iri ku nkombe y'amajyaruguru y'umugabane wa Amerika y'Epfo, aho ihana imbibi n'inyanja ya Caraïbe n'inyanja ya Atlantika, mu majyaruguru ya Colombia, mu burengerazuba bwa Brazil ndetse no mu majyepfo ya Guyane mu burasirazuba bwayo. Ubuso bwa Venezuela bukaba bugera kuri kilometero kare 912,050, kigaturwa n'umubare w'abaturage urenga miliyoni 28. Kikaba kimwe mu gihugu kuri ubu ngubu kiri kuvugwa cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane ku ishimutwa rya Nicolas Maduro washimuswe n'ingabo za Amerika mu gitero cyagabwe muri Mutarama 2026 ku itegeko rya Perezida Donald Trump. Ubu akaba afungiye muri Amerika, aho agomba kuburanishwa ku byaha bigiye bitandukanye ari gushinjwa. Ndetse nyuma yo gufatwa kwa Maduro, Doris Rodriguez wahoze ari vice perezida wa kino gihugu niwe kuri ubu ngubu uyoboye guverinoma y'inzibacyuho. Hakaba n'amakuru avuga yuko imfungwa za politike zigiye zitandukanye kuri ubu ngubu zirimo ziragenda zirekurwa umwe kuri umwe, bose bakaba bataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Maduro. Iki gitero cyagize ingaruka zikomeye cyane ku mubano wa Venezuela ndetse na Cuba ndetse n'Uburusiya. Cuba rero kuri ubu ngubu ikaba yaramaze kwakira abasirikare bayo baguye muri icyo gitero ubwo barindaga Maduro kudashimutwa. Gusa nubwo kino gihugu kuri ubu ngubu kiyobowe n'umudamu w'imyaka 56, Doris Rodriguez, Amerika ikaba imaze gutangaza amakuru akomeye cyane mu minsi yashize yuko kino gihugu kigiye kwinjira mu bihe bidasanzwe bigoye kandi bizagorana kugira ngo bazabyikuremo nyuma y'ifatwa rya Maduro. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bihe 7 bigoye kino gihugu gishobora kwisangamo, ari kimwe mu bihugu bya mbere muri Amerika byaba bigiye kujya mu bukene buri hasi cyane nyuma y'ifatwa rya Maduro. Nubwo nawe ataracyoroheye kino gihugu ku bijyanye n'ubukungu, dore ko yaramaze kwigwizaho arenga miliyoni 15 zose z'amanyamerika. Ese ubu ngubu utekereza ko Doris Rodriguez wasigaranye Venezuela ari buhangane n'ibibazo mu buryo bwiwe, cyangwa se n'amahanga agiye guhaguruka mu kumufasha ariko bashaka yuko bakwigwizaho ubukungu bwose bwa Venezuela? Hano rero tugiye kuvuga ku bihe bidasanzwe kino gihugu kigiye guhangana nabyo. Ikaze mu isi y'irimbuka ry'ubutayu budasanzwe Venezuela yisanzemo. Ariko ikibazo gikomeye si uko ari Doris Rodriguez ubu ngubu ufite kino gihugu. Ikiri kwibazwa cyane cyane n'ahazaza ha Venezuela nyuma ya Nicolas Maduro. Ibisanzwe uri kumva Tony Breeze Official, ntucikwe. Ku mwanya wa 7 turasanga ikibazo cy'ubuhunzi. Impunzi zikomeje kuba nyinshi cyane, abantu benshi bari kwambuka imipaka mu buryo buri hejuru cyane. Abana mu nkambi z'impunzi bo bamaze kwiyongera kubera umutekano muke, inzara, kubura icyizere cy'ejo hazaza. Abaturage bari guhunga mu buryo buhagije, aho benshi bari kwirukanyira mu bihugu bya Colombia, Brazil ndetse na Peru. Imiryango iri gutatana cyane, abana bakurira mu buhunzi bakomeje kuba benshi cyane. Igihugu kiri gutakaza abaturage bacyo, kikanatakaza ejo hazaza, kuko benshi nicyo gihugu kiba gitezweho. Iyo rero igihugu kiri gutakaza abaturage, ni ukuvuga yuko ubukene bugiye kuba byinshi ndetse n'ibisambo bigiye kuba byinshi mu gihugu, bitewe n'ubuhunzi buriho. Itatana rya politike riba ritakiri ku murongo. Ku mwanya wa 6 turahasanga amahanga mu kwinjira muri kino kibazo cya Venezuela, aho amakarita menshi cyane ari kugaragaza Amerika, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa na Cuba. Izi zose ni inama zamaze guhuzwa n'abahanga benshi bagiye batandukanye, cyane cyane bibaza kuri Venezuela. Kuri ubu ngubu ku ruhando mpuzamahanga, Venezuela ifite agaciro gakomeye cyane ku isi. Amerika ifitemo inyungu zikomeye cyane muri peteroli yaho, dore ko bafite peteroli nyinshi cyane kurusha ibindi bihugu byinshi cyane byo ku isi. Uburusiya ndetse n'Ubushinwa nabyo byashoyemo imari ikomeye cyane mu kureba neza hazaza ha Venezuela. Cuba yo yari inshuti ya hafi cyane ya Nicolas Maduro. Nyuma yiwe rero buri gihugu cyose kiri gushaka kugena hazaza ndetse n'icyerekezo cya Venezuela. Inkunga iri guhabwa impande nyinshi zigiye zitandukanye. Abanyapolitike b'iki gihugu bagatangira kugenzurwa neza n'amahanga. Venezuela rero ishobora guhinduka igibuga gikomeye cyane cy'intambara zijyanye n'inyungu z'amahanga.
Ku mwanya wa gatanu turasanga ubutabera cyangwa se kwihorera. Iyo igihugu rero kiri mu makuba, ubutegetsi butari gufata ibyemezo, aho itegeko ryatowe riba ritarimo rirakurikizwa bitewe n'uko ubutegetsi bwamaze guhinduka, abaturage rero sasa inkiko ntabwo ziba zigikora, ahubwo abantu benshi cyane batangira guhunga igihugu, abari bari mu buyobozi bagatangira guhunga igihugu bitewe n'imyanzuro bagiye bafata, batekereza yuko abaturage benshi cyane bagiye gutangira kwihorera, inzu nyinshi zabo zigatwikwa ku buryo inzu z'ubutegetsi nyinshi cyane ziba zamaze gusenywa. Ikibazo cyane kirimo kiribazwa nuko abayobozi b'iki gihugu mu gihe cya Nicolas Maduro bazabazwa byinshi cyane mu gihe bari bariho. Hari inzira ebyiri zonyine ubutabera bushingiyeho cyane ku mategeko cyangwa se kwihorera ndetse no kwikiza abo wanga. Iyo rero igihugu gihisemo kwihorera, amategeko arasenyuka, abantu benshi bagahunga, iterabwoba rigafata umwanya, maze ubutabera budakwiye bushobora gusenya igihugu mu kanya nk'ako guhumbya. Ku mwanya wa kane turasanga ubukungu buri mu mazi abira. Imirima myinshi ya peteroli idakora, ifaranga rya Venezuela riri mu maboko y'abaturage. Rero Venezuela ifite peteroli nyinshi cyane kurusha ibindi bihugu byinshi ku isi, ariko ubukungu bwayo bwarasenyutse cyane nyuma ya Nicolas Maduro. Ibikorwa bya peteroli rero birahagarara by'igihe gitoya kandi batibaza igihe kizarangirira. Abashoramari rero bagira ubwoba cyane bwo kugaruka muri kino gihugu cya Venezuela, ifaranga rikomeza guta agaciro. Ibi byose bivuze yuko ibiciro by'ibiribwa byiyongereye cyane, imirimo yabo irabura ndetse yuko inganda nyinshi cyane zamaze gufunga. Abaturage bakomeza kuba mu buzima bubi cyane, butarimo amafaranga, butarimo ibyo kurya. Gukuraho ubuyobozi rero ntibihita bikiza ubukungu cyane mu kanya nk'ako guhumbya. Ikindi kintu cya gatatu turasanga abaturage mu mihanda, imyigaragambyo yariyongereye, gusahura amaduka menshi cyane byo biraza, abana n'abakecuru birirwa mu marira bitewe n'inzara ndetse n'umutekano muke. Abaturage ba Venezuela bari bamaze imyaka myinshi cyane mu bibazo by'inzara ikabije, ibura ry'imiti, ubukene ndetse n'icyizere gike. Nyuma ya Maduro rero bamwe basohotse mu mihanda bishimira impinduka, abandi bagira ubwoba bw'ejo hazaza. Imyigaragambyo ihinduka imvururu ikomeye cyane, amaduka arasahurwa, polisi n'ingabo ntibabona uburyo bakemura kino kibazo. Umunezero w'igihe gito rero uhinduka akavuyo k'igihugu cyose cya Venezuela. Ku mwanya wa kabiri turasanga igisirikare mu mayira abiri, dore ko ingabo ziri mu mihanda ari nyinshi cyane, abasirikare batandukanye bafite ibimenyetso bigiye bitandukanye. Igisirikare rero cya Venezuela cyari inkingi ikomeye cyane ya Maduro, cyari cyaramaze igihe kinini cyane gishyigikira cyane ubutegetsi bwe. Nyuma yo kugenda rero kwiwe, hari abasirikare bari baramufashe nk'imana yabo, ku buryo babonaga yuko ari we muyobozi w'iteka ndetse n'ibihe byose. Hari n'abandi rero bumva ko iki gihugu gikeneye impinduka mu bijyanye n'ubutabera cyangwa se mu kubaka ingabo nshya. Kutumvikana rero kw'igisirikare biteza ibyago byinshi cyane birimo bya kudeta, imirwano y'imbere mu gihugu ndetse n'inzego z'umutekano. Igihugu rero cyose kiba gihagaze ku nkeke y'abasirikare batumvikana cyangwa se ingabo z'igihugu zibasha kukireberera batumvikana. Ibyo byose rero bigateza umutekano muke bitewe n'uko nta mutekano kiba gifite, kutumvikana kwabo. Ku mwanya wa mbere turasanga icyuho mu buyobozi. Ibiro bya leta bidafite ubuyobora, abanyapolitiki bagiye batandukanye batanga amagambo agiye atandukanye atumvikana, kudahuriza hamwe, kudasenyera umugozi umwe kugira ngo barebe ibibazo by'igihugu cyabo. Nyuma Nicolas Maduro yari amaze imyaka irenga 10 afashe ubutegetsi bwabyo, aho rero ibyemezo byinshi by'igihugu byaturukaga ku muntu umwe gusa cyangwa se agatsiko ke. Iyo rero ubuyobozi nk'ubwo ngubwo buvuyeho, habaho icyuho gikomeye cyane muri politike, na guverinoma y'inzubacyuho ihamye ihita iboneka. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi atangira guhatanira ijambo. Venezuela rero ishobora kwinjira mu bihe bigoye cyane kandi ibihe by'akavuyo gakomeye cyane ka politike, aho buri wese ashaka gufata icyuho gisigaye. Izuba rero riri kurengera kuri Venezuela Caracas. Abaturage bari kubura ejo hazaza, ndetse gukuraho ubuyobozi ntibita bihereza igihugu impinduka zinyazo, zisaba ubwenge, ubwiyunge ndetse n'igihe. Ejo hazaza ha Venezuela ntihagengwa na Maduro wagiye, ahubwo hagengwa n'uko abanyavenezuela baziyubakira iki gihugu cyabo nyuma ye. Ese ukimara kumva neza yuko Venezuela igiye kuba mu gihe cy'inzibacyuho kigoye, bakwigobotora gute mu gihe amashyaka atavuga rumwe na leta yose yahagurutse? Ese hazaza hayo ntihagiye kugorana nka Libya ku bwa Muammar Gaddafi? Siga igitekerezo cyawe muri komenti. Murakoze, tubane no mu bindi byegeranyo bigiye bitandukanye. Umva Tony Breeze Official. Ciao ciao.